Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sinina atama tepuk nepung Allah Ta'ala ke hadir mancajiwi ami mengenai taulinoi rima jepuna tungke sewa engkai pas sengerenna to lima lewa ya peringerangan pede matandri sengerenna agagai pede malewat-lewat tuli ya peringerangan nabita to nasari pamasinannya salamakan si sebuni epadatu 30 tahun gang kamatina ilat tu makokwe tuliang kalimu pia peringerangan na sabak liwa mimato haji tandre na sengaran nero nabita ro. Kenapa kita mengadakan peringatan? Nasabairo tolinoi maromo tak kalupa anu purai lagi naita maromo nalupai apalagi kode nang kaditai angkat tau taruh kacamatano kolinrona na pamacan ne sapai kinro kacamata aku maka daya pona kata sapat kacamata ketuk kolinrota naita pura naita alena taroi nalupai nabita to nasari pamasinannya salamaka denang kanalita tapi nasaba tuli rampe limui sengaranna gangkanna angka tumpukan na paringerange angka bayangan na makana makro pali nabita senino masalah lebih kader ya bunga jajin namu panabita nang kasyabe sengerenge iya engkai poleki makokoh akhir zaman agaro iya ruwatunna ijajian nabita angka pasukan Abraham asana dengan berkendaraan gajah meminasa untuk melo rutungi Ka'bah nigat jagai Ka'bah watiro nenena nabita to nasari pamasin asal italla Abdul Muttalib iro jagai Ka'bah watiro angkai tentara Abraham melo rutungi Ka'bah maka dai nenena nabita Abdul Muttalib iya ko Ka'bah melo murutung berarti agama melo murutung pungala ta'ala muiwa materu tentara Abraham merutungi Ka'bah berarti mina solangi agama pungala ta'ala newa agana sepungala ta'ala angkana baca pengajian wa arsala alaihim toiron ababil lawutu sui si di manu ababil asanna untuk aga tarmihim bihijaratin min sijil untuk rempair tentara Abraham tentara bergaya dengan batu-batu dari neraka
sijil. Iro batu-batu kerikil poli neraka sijil, maka dari penelitian itu adalah virus, cuma bukan COVID-19. Apa COVID-19 dena pita, tetapi watiro pada kerikil rajan nairo virus nala manu-manu ababil poli neraka sijil narempakangi tentara Abraham gangkana hancur tentara Abraham, maga asile na pak dempak nairo manu-manu ero faja'alahum ka'asfim ma'kul. Na pancaji ia menenero na rempak na kanai batu-batu sebok-sebok pada daud pure nanreula sebok-sebok ia kolak na gajai na kena tembus sebok letu tanah, apalagi ko tau na kena onrotaran na virus. Abang nga selesai hancur mana ngiro lawi Abdul Muttalib seri-seri ngiro batu-batu virus onaro na seri-seri si na pacingi pe makabe pale na meto dia na jaji hancur kabe na pacingi si ro batu-batu onaro tapai ro si bawero anue tantara ma bergaje onaro mancaji pada dok purenandre ulla teh aga hikmah nokoleyalah iro virus onrotaran na laka na gaje na kana tembus tanah, tapi manu-manu nak katani ro virus kenapa nak dempokeng dena marigaga di mana dena rigaga pakemu na manu Abdul Muttalib watunna dena jadi hancur kabeh loy na pacingi ro virus na seri-sering ka seri-sering aja seri-sering na pacingi de to na magago ko Abdul Muttalib ada sabak nama koro na sabairo manu-manu suronai puang Allah Ta'ala na pogau pas suron na puang Allah Ta'ala da pogau. Tetapi tentara Abraham justru agama na puang Allah Ta'ala kabak bola na puang Allah Ta'ala mena na hancuru melo na solangi maka makan riro virus iro Abdul Muttalib nenena nabita na sari-sari ro virus desi na marigaga na sabamagai rangan ni puang Allah Ta'ala. Makanya perlu ki ranga puang Allah Ta'ala pikko sang ranga puang Allah Ta'ala aja to mabelok ko agamai macawi ki ko agamai macawi ko puang Allah Ta'ala. COVID-19 niga mega nakanna niga pamula-mulan nakanne sange COVID-19 tau dena sempajang tau dena bisa kupure jambang tau maronto tapi ini tau magamay tau mapacing minimal kalima siya sisuni mabisa lima asal majene melo dio mabisa bisa lima mapacing gitu magamay turangi puang Allah Ta'ala mabela po akot sini no masalah melebihin kadar wattunna nabi tatama Madinah wattunna malaka dapur nabi tapole tanah Makkah lokko Madinah aga naoloyok ko Madinah iro Madinah riolo yasangi kota Yastri kota penuh penyakit lasa angkalasok koro Madinah wattunna tama Madinah angkalasok koro iya ko ele inakan nai tawe arwingi mati iya ko arwingi nakan na tawe dena dapi masiang na mati onro usukna penyakit taun penyakit aga na pagod na bita untuk moloy penyakit
penyakit berbahaya, lebih berbahaya daripada COVID-19. Dia menghidupkan, memakmurkan masjid. Apa napagau ilalam masigi? Pertama, dakwah ilallah. Nauragai tauwe nama cawe ku pungala ta'ala, natama bola na pungala ta'ala. Yang kedua, napagau nabita si bahasa habae, napak gurui tauwe magama oko masigi. Yang ketiga, narwaki masigi si babirejama zikir wal ibadah. Denalla isam pajak birjamakna. Yang keempat, masjid dijadikan tempat penghikmatan, pelayanan. Oko masigi dijadikan tempat pelayanan. Ya kau kan tahu madak kalau wajib masigi angka wae rinu. Angka memang pepacing. Oko ki masigi angka wae mape pacing angka onrong gak jene ke onrong. Iya napa kau nabi teh? Yang kedua, musim pacakli pada waktu itu. Ternyata Eropa dupai karoma tawe gangkanna dena laku karoma gangkanna mapadi tahu ya Pak, dena laku karoma na karoma mata pencarian na. Iya mirona pago nabi ta selesai to iye musim pacakli apa magai nakan nai la saata tawe iya miro pak burana karoma buru ero nasapui karoma buru sawi ta selesai penyakit. Yang ketiga, lasokor sigaru bawang orane makunrai sigaru pallo dega gayasan mahram dega gayasan sigaru salah situ yi penyakit nasabah angkanai masigi ipatuo 24 jam hidup masjid selesai. Iya melo yakin rolero to mengadakan peringatan maulid. Jadi biasa sinare naulal laba aku penrang termasuk kak liwat selakuia apa magi nang kayat ya tetama masigi. Nah iya minaburan nabita masigi minaburan nabita untuk musir lasai masigi agama. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Nigi nelor pungala tala madecing diberikan kepahaman tentang agama. Napi kui pahang agama kau masih kiat tamai. Sini no mak selama lebih nala decing masih jak puli. Ih kadangnya oke. Alhamdulillah. Maka kau malisa ni masih tapi mega sinreo makutu-kutu si tama masih sini no mak selama lebih kadar. Nah iya nabi tanah pancaji pungala ta'ala untuk menjadi uswatul hasanah milo menjadi contoh teladangnya milo yacin rola ye iya ro nabi milo iperingati tahu kami nasuku ancajingan digagat tahu kami nasuku saliwan na nabi guru ta Ja'far ilalan na kita barasanjinna narampi wa kana sallallahu alaihi wasallam akmalan nasi khalqan wa khuluqa dzati wa sifatin saniyah. Nairo nabita to nasari pamma senanya asalama katau kamina suku ancajingan na suku watakalena suku to sipak na watakalena nabita suku nabita magareta tapana magareta pinabita na Nabi Yusuf biasa tita Nabi Yusuf pokoknya Nabi Yusuf magareta kemudian ang kanalita magagareta na Nabi Yusuf makliwa pagareta na nabita tapi nabita magareta kong katau majata pa na makdape macin rolatoy magareta
cedek dina pada idi ya kon kata magereta atau mak depe lah pede magereta idi pede majatap makanya kita mak depe lah ada kon kata magereta tapi nabi tak ko mak depe ko nabi tak macio tuki magereta cedek tapi tania geretakna nabita melo ya cinrolai tania magai nasaba iro geretak ternyata mopek ko geretak tidak dipandang oleh Allah geretak innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum majepu Allah Ta'ala dena tangai gambarata waramparatta de tona tangai walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum tapi Allah Ta'ala tangai atita si bawa amalata jajokoli noehe amode na magarata lada tapai ko makasimui amala matandri daraja tari sesena Allah Ta'ala angkai telah Bilal bin Rabah tukan asannya Nabi ya coba engkau ko bulu pak bulu deje gaga to tertarik nitai apa ia to nama bolong ya to nama lotong dia tertarik ini benengan kai tapi nasaba amalan naliwa kesina agama malak ni Bilal de panatama wattu de panatama wattu sampajangi terutama ku subui ang kami mani sepak-sepak sandalak nak jok kalau masih gie apa alena me bang alena mo bitawe maka maga darajat di sisi na Allah Ta'ala angka mopiok kolino taunna angka ni oni sandalak na neng kalinga nabi tawattu na mamiraja oni sandalak nang kanu ko suruga ini yang dipandang oleh Allah jadi makanya maka day guruta iya ko si bawa mopi nyawata si bawa watak kaleta tapandre-pandre nyawata bermagala patunru iwatak kaleta napogau amala iya ko masara imatu watak kaleta si banyawata ipanyamanyamang inyawan rewa loko Allah Ta'ala tapi koyolo itapandre watak kaleta naiya rohanita gangkan na magala watak kaleta na rohanita amome lo mas sempajar rohanita maka day watak kaleta ayah aja nama takko kak masola dekat desi na jaji pogok pasuran na Allah Ta'ala makanya aja jolok gaga pandri watak kalena makokwe o nyawata jolok mi pandri makokwe pura pi pandri nyawata masopi nyawata agan rena nyawa bicara agama tuda ki maringkalinga bicara agama itu pandri nyawa pandri rohani berak magala imatu perintah watak kalian tu pogau amala berak rewa imatu manya nyawa tapi ko watak kalian minta pandri rohanita watak kalian magala agamilo na jama ko watak kalian apa itu apa manre minum tinro kawin ini miro na pugau ro pasuran na Allah Ta'ala watak kali digagay lo na tu jadi amopik ko sehana watak kalewe na rekomadodong irohanin na tawe de tunul pogong pasuran na Allah Ta'ala kega maraji mangenre kalukoy na masampajan meraji mangenre kalukue tapi komadodong rohanin na tawe nasaba denang kana pandre-pandre rohanina na labirang mangenre kalukue 70 to daripada mas sampajang sinino mak sallam lebih kadere jadi tania watak kalena nabi tamelo ya cinrolai aga pale sipak na nabi tamelo ya cinrolai
maga sipana nabita guru ta Ja'far ilat kitab barasanjina na pausi wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadu nayro nabita to nasari pamasinannya asalama katau matan resiri na maraja apa katuna ale matan resiri maraja apa katuna ale nabita laingi matan resiri laingi mega siri iya ko mega siri na tawe maluta-luta mon rokkolinoy magi na maluta-luta ipakasiri sisang mega mo pacadangan jadi na jampay ko pakasiri tau mega siri na tapi narekoto matan resiri pada nabita malah ada manini apa kon kagaga milu iposiri demi mana po jipogawi malah ada manini nabi cumopi nabi teh na bola ya sangi tanre siri ya tu nabi tanapa 20 itampu na namate indokna anak taung umuruna ambokna mati 20 umuruna ilat tampu mati ambokna anak taung umuruna mati sindokna ipaliharo ko nenena Abdul Muttalib 2 tahun mati itu nenena ipalihara si oko Abu Talib Abu Rena arwah taung umuruna na ipaliharo ko Abu Talib iro Abu Talib 2 tahun yawiana termasuk Ali angka sinurena na bolai jadi taupat dito makurang andre na anak mega angka sinurena na bolai jadi maga batena tekniki na pagganay andre na iya anak na mega si bawa nurena na pasibaway manre na pasiada manre sitsam na panre nya manang makan berjamaah iya ko si bawa ki manre cek dek ganna to mega capu matoi jina pasi bawa manre iya wattuna okko na pitatan resina bitte wattuna si bawa alim manre meloy nabita meloy jepui pakan rangi anu cede melo di jepu pakan rangi tapi ni tay liman na alim miloto jepui nagatangi liman na nabita dia na jaji na jepu na kadai puna boleh jolo patuji puna boleh patuji taulenge aplikasinya ya kumamina sakit matu melo jepu tallo nang kato melo jepu gatangi limata cinrolan itu tapi iya melo maju nak gatangi gatali mata iya maju pamaju tahu iya ro ngerti to kidi iya ko meki jepu nang kato mek jepu lagi jak legat di mata ini si ko kato jepu gatat di mata iya ko makiro amang italo jadi deje ro pale napam manarang inabita mak dapai de na pamanarang inabita mak dapai tapi na pamanarang inabita si patujue na patuju taulenge iya na nabita na posipa waktu na mancaji punggawe na patuju taulenge na lena na posipa na iya waktu na bicue na posipa letu waktu na mancaji punggawa angkai Abu Hurairah maliwasan onro lupuna Abu Hurairah malai batu napanas pengerek untuk ganjal buah-buahna napa loko nabita surona ta'ala malupulan reka ke batu-batu manisi diwa pengerek maka dia nabita muasa gak mucau lupu meko minta 2 di batu ya wa pengerek wih maliwasa pinabita pala naya sabar aga si Abu Hurairah noko-noko na kanna padi rakyat na kanna padi denan noko na sabanita punggawana liwa papadina aga pimenan noko ka rakyat panita punggawana liwa papadina na iya
maka day nabi tato nasari pamasin na salamakan angkat tu susu na bawa tay si mangko pas sidakka susu si mangko mamagi-magi na pak baraka pungal ta'ala Abu Hurairah iya tu susu itu naganda inu na tomaso maka day Abu Hurairah lalangatina ya ko si pak dua mi wadi mo pak ganjala buah-buah de panayaki na Abu Hurairah kara wadi pamaso iro susu si mangko ya pak mangko bicu tapi de panainungi maka de na bita riwat tu de na panainung itu susu si mangko eloko mo bita ko masigi ahlu suffah angkat tau monrok ko masigi aga na pagaw dakwah taklim zikir wa ibadah hikmat mapaci masigi mapak guru mak guru agama mak dakwah ira na pagaw siaga tau tero 70 tau lau ko jolo mobi ahlu suffah 70 tau maka dia Abu Hurairah manasai mondri kaya dia nak katawa aku ya tapi Abu Hurairah nang kali baca Nabi talo mobi napi nu mana susu 70 tau capu tau pura mana minus susu maso manang na dia pernah capu susu si mangko magi nakoro pak doangan na tau padi tau masusai na tarima pun Allah Ta'ala mamagi-magi napak baraka ipung Allah Ta'ala susu si mangko nagan na inu na tomaso napak baraka pung Allah Ta'ala apa tau padi milo doang makanya akaciur nabi tayi ko nakan naki susah illo doak kiri pung Allah Ta'ala doa orang yang terzolimi tau nakan naipat di nasabara degaga pallawangan na tau sabara si bawa pung Allah Ta'ala innallaha ma'as sabiri pung Allah Ta'ala si bawa itu sabara mamagi-magi na pak baraka pung ganda 70 tau minungi dia pernah capu susu si mangkok bicu leleamu si Abu Hurairah minung nainungi Abu Hurairah papi sawi inupi nainusi inuspi nainusi papi sawi inupi nakada masola dana de nagaga nonroy nang kamu patue jadi mancaji nabita minungi iro pacapurang 70 jolo tau minungi napa Abu Hurairah 70 sidi nabita urutan ke-72 urutan terakhir minungi namaso Masya Allah punggawa imondri maso sinangir pe waktu ku bicu ya merepe kalau mak baca doa si bapu imang magi ji pu iman na de na milo maso ne kalima nilele mak baca doa na de ji na milo maso napa lo runtuk jawabanna kalau nabita pale makwaro punggawe nabita imondri maso iya penaka malaka pui mak kalau baca doa maso mana pitawe napa maso alena jadi tapan rasi kasih pui mat kalau ki mak baca doa tiaki maso de tu nasoro pui mak kodita soroto jolo ngerti-ngerti sini no masalah lebih engkah dere ini contoh satu sipana nabita matan resiri nabawa letu mancaji punggawa yang kedua sifat nabita tawadu ya sangat tawadu mapakatuna ale dena matuna nabita tetapi mapakatuna ale nigi tahu si matatoli mapakatuna ale ipendre darajat dari sisi pung Allah Ta'ala pada nabita to nasari pamasin na salamakan tapi sigilingan na nigi tahu tuli melo matandre de na melo mariawa taja di niak busung yo pung Allah Ta'ala angkaya sa Fir'aun tisa Fir'aun weh onro tandre na Fir'aun alena melo makai alena mancaji puang na podangi pak kamponge makokoe ana rabbukumul a'la iya na puang kami na matandre ya busung ko pungala ya juru kang oko laut merah leila buang si bawala tentarana
begitu hinanya pacalan pun Allah Ta'ala ko Fir'aun latu makokoy ang kaum piwatakalena Fir'aun di na buru apa magay melo yapitang oko sinin na taulinoe maka dari ko mita tau cingkat tau sombo tau matampong kay mancaji dakwah mancaji contoh mancaji akasan mancaji pakai taita akal rapangan bagaimana tawadunya Nabi ale najai ilapi kajena ia matot tepat pangi pakaianna ia matot perai dadi na bembekna ia matot tetengi isak bolana nasi bawai patetes si 77 ale najai lapi kajena maginang kalapi kajena poiro guru Ja'far al-Barasanji lapi kaje mariawa iro najai nabita begitu tawadunya tapi gara-gara lapi kaje na Bilal na pake lo masigi sepak mancai patadu ko tau lenge gara-gara lapi kaje na mendre darajana sampai oninna lapi kaje na Bilal angko ke surga Nabi tato nasaripa masin na salam alena tepangi pakaian na yakong kasope alena tepang dena biabangi ko sabu ni wanyo ko di mupi pake wat di tepang iye na cinrolai pangulut ta Umar wancaji pung waktu na mancaji khalifah mancaji punggawa to Umar mati ni Nabi tau te pangulut ta Umar layundangi oko punggawah na kapire untuk terimai goncina Baitul Muqaddas yundangi Umar terimai maka dari sahabat lainnya Umar punggawah raja melo ilawi mundaki tapake pakiata kami nama kanjae kami nama kesinge nasabah raja mundaki nalai pakian na kami nama kesinge samanna mata mana dingalena magai ningerangi makara iya je wacin rolaye biasa mak baju tepang mana kayak mak baju maka kesing maka lalu sa nabuka iro baju maka singiro napa nala wajajuna 10 talu patepana napa lo si runtuk raja latu yolona babange angke raja dupai nai dilangi patepan wajuna si di 2 talu apa napai 12 na tingkai kita na ai iya lau tajangnya untuk tarimai goncingnya 10 talu patepan wajuna ternyata napai 12 ai tania apa kapang mana sakega yasan Umar na pendre 5 ro 10 patepan na pendre 5 nama kue we pite patepan si di ko kalepana nak kada betul iya nah di situ tempat tunduk maneng iye raja lolo rakyat okro si di kerajaan okro tunduk mana loko pangluta Umar gara-gara mappa ketuna ale maka Allah turun tangan untuk meninggikan derajatnya Umar tania tu pale gambar tamilona itu pungan Allah tania penampilan tami itu pungan Allah tapi amalan kita mau dipandang oleh Allah agapi Nabi ta alena perai dadik bembekna alena perai dadik bembek artinya ini pekerjaan dunia jama-jama lino moje tu pale Nabi ta mak jamalino to makanya ia komiki mak jamalino desa nama gaga tapi contohi Nabi maga bate Nabi ta mak jamalino apa ia tu pengalatana paturung kolinoe na pale pami untuk makareso 2 yakareso kolino he 2 yakaresoi lino si bawa yakaresoi akhira nangka ipake kolisu ki kampota aga je kampota si tonga-tonga taidi si tonga na kampota to matapai itu kampona to matapai adalah surga ya kon kata tanai ki kenro ki monro sementara ko kak bulu pak bulu kenro balik kampot tonga-tonga tak surga pak to matapai ke surga itu idi to matapai penduduk surga penduduk akhirat cuma merasa penduduk dunia
Kenapa merasa penduduk dunia? Karena nenek bapak kita lahir di dunia, jadi merasa penduduk dunia. Padamu Cina ko penrang, ya ko tanai orang apa? Orang Pinrang. Kenapa merasa orang Pinrang? Nenek saya, bapak saya sendiri lahir di Pinrang, jadi merasa orang Pinrang. Padahal amu bisa pitu salot tetap ko Cina. Makomat ini. Sebenarnya orang beriman itu adalah penduduk surga. Cuma setan latam memukap pakalontok-lontok ini neta Adam. Gangkana ya demper poli surga tepokolino koni madija. Lahir nih. Neneta lahir nih, ambota lahir nih. Madak kini penduduk dunia, maka resai matu pul untuk dunia. Makanya napa guru ki pengulut tali maka da iya robatena na bitta mak jamalino pekko kadai pengulut tali tuntui linomu ak jamalino ki iya ko mak jamalino ki datangkan perasaan maka de samaku melo tuo manenungan kolino tajama angga makada melo ka tuo manenungan tapi nareko akhirat tajama angga ya leta makada matena baja. Wah salah paham ni taulino angkana sengali makada tuntut dunia seakan-akan hidup selamanya iko mak jamalino mataru-taru tongang padahal denak waro iya kolino ijama nama ngobi pungala ta'ala tami waktu sampajangi dena magagay papisaw jama-jama linoe matu pas ini pataru baja pasi sangadi kan milomok itu manenungang iko perkara dunia ijama dena magagay papisaw-pisaw istirahat santai tetapi ko akhirat tajama angga lemak kada mati nak baja terlambagaki jami tamate dengan amalata jadi na itunda-tunda sampai jangi ya na tama no tu tama ni makro na bitter sini no masalah gangkan na sahabat na bitter tu rata-rata menjaga sholat malak dak jagai sampai jana ia ko angka perkara lino untuk melok kurangi pakasiwang akhirana jama-jamang akhirana tapana bering itu perkara dunia angka yasang Abu Talha angka daratna liwa kasinna tanya wattu buah karomena mak buah karomana Abu Talha tanya wattu buah nama buah karomana ini suatu kenikmatan iya narona tanga-tanga angka manuk-manuk liwa balona tu lutu-lutu ku buah na karomai we kasipah Allah dena sadingi loro ni pale loro ni woi naite woi jujunnya soe mapari-pari lisu mapari-pari loba sigi terlambai sirakan sempajal lorona terlambai sirakan sempajal lorona gara-gara manuk-manuk mak pali celeceng okor buana karomai iro makan jala da naitaro sisana pura mas sempajang tak kajenak lampe pura mas sabo tak kajenak lampe maka debita Abu Talha magi mu tak kajenak nak kada gara-gara darat cilakaku surun Allah Ta'ala na terlambat sempajal loroku sirakan gara-gara darat cilakaku ya makanya ditanya gimaga dari daratmu nak kada wakapakan surun Ta'ala di jalan Allah napak kali-kali kai daratku na sumbangan ina wakapakan maka motor biasa ini tengah ngiyok darat we kasipah milo kilo mabiri jama tati 10 isa lain ni darat mamotor ki lisu latu ki macawe ni bisa jolok motoro matengangi mak bisa motoro bangi tawe maka dai sitalata memuka napai bang patujuduai peri-peri ni mu bisa jolok motorokmu napa mu pakai lo masih ge muda api itu pak napai bang na peri-peri na bisa motorokna pura tongan iya mi paterlambai apa na lulu si jolok
pura mina lulu napalau teruk po mau maling letu dek to ngana terlambat apa magai iya to tama masigi iya to melo takabir iya to rokok pu imang imat teru to ni takabir Allahu akbar cilo to ni rokok berarti dena terlambat rokok na terlintas wah 72 tongang mabisa motorokku pura lulu motorokku de to utar masabo sujud pui mas sujud toni menre raka kedua pui ma menre toni raka kedua napai meringerang Allah de papale wajene 72 tongan tapi dena lari monromo sisa napura mas sempaja monro tu tak kajenna maka dai patujuna masuma nepi matu tawe napa kak lomak jenne napa mas sempaja pemeng tapi waktu na masuma na tawe pu ima de na melo masu maka dai pu imang laba pirwasu to pa mika goncing ipsi mancaji si tajat-tajat mangingi pui makada magi je mutia masu nakar aja repo pui manakara magi dewa je nih mas sempajak gara-gara motor cilaka aku tuh jadi magi motor nakara alabani pui mang makada pui mang amu ya lu cacato motor cilaka maga pokok ya terlambat mako modele nabi taku perkara dunia silahkan kerja dunia tapi ari ngeraki kolino iya lino de di bawah dena pandangi pungala ta'ala gambarata wa takalet si bawa waramparata tidak dipandang oleh Allah makanya ko meloki bolai meloki mapunai waramparata aselerangi jolo amala peko caranya selek amala iya waramparata ipaki macawi ko pungala ta'ala ibalance duita untuk napuru pungala ta'ala iya aselerang amala iya natabawan rewa mangolo ko pungala ta'ala sini nama sallam lebih yang kadere yang keempat nasa nabitna guru ta Ja'far yurda bita alena tetengi isa bolana nasi bawai patetes si 77 nabita tetengi isa bolana nasi bawai patetes si 77 maga batena nabita mateteng lokko keluargana gangkana nabita sebagai kepala keluarga liwat tose ngarenokko keluargana nasawaga natetengi meotia keluargana Hakim bin Abdullah kesahabat sang Hakim bin Abdullah lokko nabita ya Rasulullah ma hakku zaujati minna agaro hakna bainewe koi dilakaye maka dia nabita hamsatu asyai 5 rupai yang pertama tu'timuha idza akalta pandrei baineta riwat tupurata na mandre iya ko maka dia nabita pandrei dena mungkin kita pandrei baineta warra aga pale anu manasu pati pandreangi jadi manasue jama-jaman norone manasu magani jama-jaman norone manasu tanggung jawab norone pakang kaandre anu manasu makanya ia tu makun raye ko ihlasina baliwi lakainna napakanasu inandrena lakainna tungka-tungka rede-redena makia palangi makun raye nasaba magai jama-jaman nalakaina nabaliwi tapi ini napai koma yang kedua wataksuha idak tasaita papakai bainemu riwat tupuramu nama papakai mesti anu purai sasa iye ini tuh boleh mas sasa iya wah dua nih manasu masasa tanggung jawab na pale orang ini nasa nabita yang ketiga wala tadribul wajha jangan memukul muka jaminan keamanan bagi wanita bagi istri yang keempat
wala tukabbih, jangan menyinggung perasaannya, aja tersinggungi apa makunre itu malak matandre perasaanna, maka de guruta benengi ipalaba imakunre matella kesiratu ki dioroni tella siasso mage nasaba cede tersinggung si cek halus ulada perasaan makunre pale tanian makhluk halus tapi halus perasaan onro halus na perasaan makunre itu pale angkabut timparu ia panamelo manre ko si bawe lakaina sepiring berdua si diwattu lo mas sampaya loro lakaina mangingi tajeng ide gapole melo manya sarang apa kalisu tapaga nasang ateruni to manre si bawa daeng malupu ka tajaki maka dai lakaina we masona si laloku manre tersinggung memang ni makun rai tau maso pale idi nalupuri tajang makanya kau kaki pule mamulu amu maso ki manre tallo andre toki kona jului ki makna kenro ki manre nakadokko bulani ramallah terini iramallah kega nakada angkat tu mate lakain nawan minggu riolo sesa nilipa si pue we lakaiku baru-baru mau pokok ni bulana jandai manre padahal lawi mas sempaja loro na yok biok kupui mama baca doang wani pitun na lakai ni ramalla malampu lakai na tapi nasabak jujur menyakitkan istri maka dai nabita wala tukabbih, jangan menyinggung perasaan. Jadi ini itu nalaku pale okko agamata jujur tapi menyakitkan dena laku okko mindosiar laku jangan menyinggung perasaan. Yang keempat, wala tahjur illa fil bait, aja tasalaiwi baineta ko pallawangenge aja tasalai ko pallawangeng bola patonroi tarui baineta makwaro hakna makunrai pale sini no masalah lebih engkadere. Nah tapi 5 hakna makunrai tapi iro hakna makunrai wadding nabali lakaina dena sempak mana suka si lakaina pak merepai bainena ikhlas manna sungi lakaina maka tungkat rede-redena malolonga ki pahala dena sempak masesa lakaina bainena masesa kangi tungkat busa-busana sabunna matungkat pahala baginya. Nah sinin najama-jamang nabali lakaina wadimanan najama lebih lolongan i pahala tersendiri. Tugasna makun raye 2 mi matarana itaroyana 2 mi tetapi kodenul lek jama ye gagawe tania bawa lakaina macai bahkan amupung Allah Ta'ala macai to agana sanabita nigi arwane patoppoi limanna okonranna toha toppo. Ini bahasa halus aja nih paulampu ini sengi matu nanae tako iro makun raye na lega iro baine na lega iro 5 topo iro nak kadang matakko ka takko magalli lakaina jodoh lakaina manau lakaina pada malam itu 70 malaikat nautus upung Allah Ta'ala untuk mengutuk melaknat daripada si istri seperti ini. Tapi iye mina berlaku iye hak desa nareko idi arwanewe terpenuhi kewajiban telok ko baineta tapi kodeta jami kewajibata manasu baineta to masesa baineta to maki buah macicil bola baineta to mapaci bola baineta to dek to pati sengit jaga perasaan na baineta takakarasan to pokko baineta takko wani wi tapatopo 5 na masampai apa matakoi dia na berlaku ya hadesa ni gasur kita takori. Makanya nabi ta soal istri wo maka halusu tanggabani manina paja mapangaji nabi ta
lisu bolana Allah talaca itanga apa mengingi kasih bainena tajang ina dei pigal lisu tanga bani Allah nawallai sarubana nabi tanah pematinrok ko yolo na babangnya moto bainena lebih dahulu Nabi minta maaf kepada istrinya, begitu halusnya Nabi. Nah, iya melo yala hibawan rewa mama amo de gaga lisu lay bokong apa tadi to naji lisu makoke pante mani kuang kamu yala hikmana insyaallah angkai bokong. Bagaimana lagi tawadunya Nabi? Wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'ahum. Nayro Nabi tato nasari pamase nanya salamakang tau napoji pakere enanya tau padie wa yajlisu ma'ahum napoji toy tuda dari palawangan naman nanro ya ko si bawai tau sogi Nabi ta si bawat tau padie si tudangan tau sogi na tau padi. Nabi lebih memilih duduk bersama orang miskin. Kenapa kalau orang miskin? Magi ko topat di si bang. Ia ko topat di ewa si bolong-bolong malomo monroyase limay. Tapi ko tau sogi leyewa si bolong-bolong detule monroyase limata yang enak monroyawa. Aga na jama limay ko monroyawa mapaling mengemis mengharap. Maka dia dita al-yadul ulya khairum min yadis sufla. Tangan yang di atas jauh lebih baik daripada tangan yang di bawah. Tangan yang di atas memberi lebih baik daripada tangan yang selalu meminta. Siapa manusia yang selalu mengharap dan meminta kepada makhluk, maka kemiskinannya tidak akan selesai sampai kiamat. Tapi orang yang mengharapkan kepada Allah, meminta kepada Allah, nanti Allah utus makhluk untuk memberikan kepadanya, maka diberikan rasa kepuasan. Sini no masalah melebihi kadere iya ko iya hikmana maulu iyala re mambadaina matan resiri tawadu magas macam-macam tawadu tadi insyaallah wadiang ka ibawa bokol lisu nato salama matu rewa kampota suruh ke pamasina pungalata si bawa nabita to nasari pamasi nan nia salamakan sekida demikianlah subhanallah bihamdi subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya pembacaan doa oleh Guruta Dr. Andes Haji Sulaiman Abdullah kepada Guruta dengan hormat disilahkan.